Bathi upresident wase-South Africa isalary yakhe per month uthola 350,000 per month bese kuthi ngonyaka uthola 4 million. Wabese uyabala-ke lo mlungu uthi i-statistics sala South Africa se-unemployment sinzima sixakile, and on top of that le mali ayitholayo upresident wethu futhi uyi-multi-billionaire emhlabeni ngokuphatha imali, ngokuba nemali, kodwa abantu base-South Africa bahlupheka ngenye indlela ukuthi okumxakayo ukuthi imali engaka uyenzani ngoba akakhona ukuthuthukisa abantu base-South Africa abahluphekile. Okuningi nje akwenzeke e-South Africa kuthulile, but upresident wethu uthola amabhiliyoni noma amamiliyoni, kodwa-ke akucaci lutho la South Africa. Kuchaza nangumlungu omhlophe uyayichaza indaba kaCyril Ramaphosa, wenza i-analysis yabantu bemali emhlabeni wonke jikelele, uchaza ngopresident wethu. Uthini ngale comment ayishoyo nangu Siyabingelela ngenza ukuthi siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu cofa subscribe button kule channel yethu Umgosi ngenza kwethu-ke lana-ke isibalo noma omunye wabelungu noma abantu umuntu omhlophe uma yebala imali eholwa umongameli waseNingizimu Afrika, uma yeyibala eyisusa ngenyanga kuze kuyophela unyaka ilinganiselwa ku4 million. Mina-ke nawe ngenza kwethu bengathanda sihlangana lapha kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba umongameli waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa ehola u4 million. Ngane zakwethu-ke lo mlungu-ke lokhu usho ngoba ebala ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bayahlupheka, kodwa umongameli wakhona unama-billions. Mina yena ngingenza kwethu-ke bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwenu ukuthi nithini ngalolu daba. Siyazi-ke ukuthi i-unemployment rate iphezulu eNingizimu Afrika. Mhlampe-ke uma ungashiya umbono wakho lapha kwi-comment section ukuthi kule situation efana nalena singenza kanjani ngempela njengoba iningi le-youth lingasebenzi eNingizimu Afrika. Uthini-ke owakho umbono? Shiya kumbono wakho lapha kwi-comment section. Siphinde sihlangana kwividiyo elandelayo. Uhlale ne-channel yethu. Danko.